We are victims of the CCP. Join our campaign to hold China accountable. Мы те, кто пострадали от рук Компартии Китая. Присоединяйтесь в наши ряды. Китай должен ответить за свои преступные действия. China ocultó la gravedad real del problema. Tenemos que hacer que el Partido Comunista Chino asuma las consecuencias. Únete al movimiento con estos hashtags. 我们都是中共的受害者，请加入我们的行动，让中共负起应当的责任。私たちは中国共産党による被害者です。私たちのキャンペーンに参加してください。中国に責任を取らせましょう。Som vítimes del CCP. Demanem responsabilitat a la Xina. Somos vítimas do Partido Comunista da China. Junta-te à nossa campanha para responsabilizá-los. Vi är offer för Kinas kommunistiska parti. Gå med i vår kampanj för att hålla Kina ansvarig. Vi är offer av Kinas kommunistparti. Delta i vår kampanj för att hålla Kina ansvarig. We are victims of CCP. ما قربانیان ویروس شروع شده از چین هستیم. Hold China accountable. چین پاسخگو باش. به کمپین ما بپیوندید. Jesteśmy ofiarami komunistycznej partii Chin. Niech odpowie za swoje czyny. نحن ضحايا الصين الشيوعية. يجب محاسبة الصين. انضم إلى حملة مساءلة الصين ومحاسبتها. Bizler Çin Komünist Partisi'nin mağdurlarıyız. Kampanyamıza katıl ve Çin'i sorumlu tut. Biz Xitoy Kompartiyasining ziyonkashligiga uchirguvchilar. Sepimizga qo'shiling. Xitoy mas'uliyatini o'z ustiga olishi kerak. Nous sommes des victimes du Parti communiste chinois. Joignez-vous à notre campagne pour tenir la Chine responsable. 안저 잠랭 미만 창마 개미 마르숑키 락바와 락강의 태당 태신바레 리송상 안저 개미 숑 동네 치야 두질레요레. Wir sind Opfer von China Kommunistparty. Wir wollen China zur Rechenschaft ziehen. Wij zijn slachtoffers van Chinese Communistische Partij. Alleen onze campagne deelnemen om China verantwoordelijk te stellen.